Hello, a very good evening. Welcome to Manungudna. Manungudna me ampung putara mukchege. May 3rd gi holpa 2023 gi kanglup ani irang maitai amadi kuki gi aduga hajikna atopa expansion, atopa escalation, atopa mawang da maitai amadi kuki gi marakta lariba launching marakta Manipur gi anubu chief minister Sri Y Kemchan oiraba matungda supnata gi numit marini lairaba matung February gi tarik nipan gi naga amadi kuki gi yamna akoi gi irang Another Mogong Kakta, Hajikse, Kankalaba Matunda, Anizigi, Lady Irangse, Hajikse, Yam Achauba, Web of the Manipuri future, the Kari, Lady Maitaiga, Kukiga, Loinana, Naga, Amadi, Kuki, Maraksida, Hazik, Wave films, Manipuri, Hazik, Hakogi, stability, they am Akai, Pirpugi, Yam Achauba, Manipuri, Prazam, the Mayok, Nabamatam, Hajikse, Aduna, Hazik Kuki, Nagagi, Marakta, Wave films, Karai Hawa, Kari film, the Kamba level, how later, Aduna, Manipura, Hazik, Wave. Koi tungtu laita daba koi political gi koi stable oi daba at the same time hazik laiba kanglup singi oiba irang sida Manipur government ki ba koi na loriba daita sina karino hazik laiba koi maroina hazik laiba wafam se kuki ga amadi naga gi marakta hazik mioi fadok phajin tawnabagi am achauba issue amkakni aduna haukiba tarik 13 se kojim amadi Scotland da adumba koi gi ambush amkhak masakhang ba mioi jinga hai tawdaba hazik UNC na claim tawda haiba masigi ambush to kuki gi mioi jinga tawne haibagi adugi yamna koi gi official oiba claim maktina taba tawdo makoi gi side gi adum claim tawgi wafum lari tawdo naga gi laiba makoi gi mathakta muk kuki gi mioi sing Nagana to Wadum by Ambusam Kang Highway of Ni ladies, Tawaba High with Nimichi Maktada, Ambush Lloyd of Matunda, Nagagi, Mioi, Taraga, Nipan, Pazan Kivani, Aduga, Heck no Alpatarik, Taraga, Sigi Marida, Mioi Tarani, Tuitadu Matunda, Mioi, Taruk Pargale, Sigi Matung Tarapada, Cookie, Mioi Sing, Hazik, Mioi, Taramari, Fazan Kivu from Lay. Aduna, Hazik say a community of Natana, Hazik Lady community about the Manipuri, or even two later about Freedom Sida, Manipur Kari, Oigade, Hazik Lady, Mioi Sing, Fazin Kiving, say, Hingi Brana, Sira, Sibata, Ragadi Masi Sarkar. Karimanong ito Hazik say official in a law for Namdribono, Natraganas, Hazik Manipur, Hazik Labor, security lapses, Loina Manipura, Hazik Tongan security, Hazik deployed the Ruba, Mayam Sidam, Makoji, Tidopangam, the party, kidnappers, kidnapping the Senari abductors, Mayamze, Aduna Manipurgi, Hazik Yamna Pibam Sadaba Matamon Manipurgi. Chief Minister and Lowry role Sekarino have often seen Aduga Hazik Labor Manipuri Ministry, Chowtopangam, the Adumba Manipurgi political crisis, Monkosulari, Loinana Manipurgi Hazio the key, Nasi Sima Kioina, Hazupauda, Manipurgi, Irang, Se, Karifium the lady, Hazik Manipurgi. Mayo Namakata, Hazik Chatlabra, Masi Santana intervention, Tauba Watpa, Duga Manipur government, so Masida Kaina Ladiba, Irang say, Lushan Mangam, the Achobama Mimukani lady say. So I welcome Dr. Dhanavi Laistrams, social scientist on Manungudna. Dhanavi, a very good evening. I was Santan Hakumni, General Secretary, United Committee, Manipur. Loina, Michael Lamzathang, Tado leader, he will be joining very shortly. So I welcome all the guests on Manungudna, Ngasiki topic. Dead or alive, missing of the Nagas-Kukis. So I randomly was at the Nabi lecture. Was at the Nabi Tarik Taram, the Nipani almost sure, a seat target, Tarik Taram, the Fagiba, Aduga, Muising, Karam, Hedi Tadu Ome, Duga Tadu Kiba, Muising, see Marakagi, having me doing a cookie, Muising the Fabni, Hayadu, cookie in Piggy Kangugi, my getting high Fari, but me family put kidnapping somebody, Labor, Todoxi, Makoi, Makata, Generally, I have often delay. Other Hazik, where you film say overall ground, the Kaminakari, Pibum, the UBI Hazik. Primakui say, Kari Haidon no Hungry, me Harley, 2 minute dumlay, me 5 2 minute dumlay, you might hare 2 minute dumlay. They get Kulai Paraga, Paktan, terrorism, I'm Charlie, 2 minute, the state key. Force the Central Paramilitary Force Army Luinabaka. Sida Tui Port Mayam Zingsidi, Toi Daba, Masi, Kanagumba, Sokapal Lamam, the Topo, the seriously lower the port Amasu Waycock. Sida was the Habi, but the Mina, Sagi, Kotlengi, Kozengi, Sida, Toki Potu Degi, say Quigi 10:30 to 10:50 move in Moy High Court. Lylon, Wipe village, the gay Pagi was. Masi Pagi Basida was it say
Nagagi Mui Taruk Tadok to have Duma Senge, Aduga Kuki is Mutramari Tadok Trimanos in Hong Ada Nagarum the Levising to the sea de Gaiba Power Dum Kangi, Adegidi Yam Pazana Dum Magi Humanity Ground, Pijapitan Montana Dum, Tambagi Montayadum. Aduga Kuki Rongi Makeda, Kuki in Pina Taruk Pagi to the Kang the Badona Tobuse. Sida Kuki loopsing the Pagi with Taruk City Kang the Badona Toba, ID Sutata Dreva Masingze. Masida Kitang Signavale, Kaido Grage, Habagi, Water Machine and Ningadi Weber. Aduna Moisi Hingibra, Sigrabra, Habagi, Wanga Matolesi, Aduna never. Pai and Haradi, Adum Yaba Poto. Adubu Sigizida Kudom Sabalona, Amaga, Hunjanavachida, Maruena, Higi, Kanunadi, Liangmai, Naga, Katimai, Kanunadi, my Rumwa, Hamanico. Moina Diam saying, Head Moigi, Zaganinago, Moina Uhovinina, Kangmanina, Kuki in a Tobani, Kuki militants in a Tobana, saying Adum Tame, even Sinazum Tamego. Aduda Sida Kuki in Pina. Madugi Home Minister da kay da nan mana pimoina piyo memorandum da maroina tawriba thabak sigi justice por kholo adai tawriba mi sing ji putho ga nyam sengna pi ko aduga home subadana ikui dana khogi kano su da leiba kangbu singa wari sanabadu thabak oina pangthorna bagi pot ka su yawe adai amuksu kugiromgi human rights women organization sing na di hai bajing je justify to khodo hai da natana PR President Ru Thamu Haibagi Posu Tamigo. Aduna di Sum Yang Badakoina Uraisi Handakta Nawai Manadaba, Akoi Manipur Dagi, Tampaki Su Moy nearly 35 Mukti, Adumaina Changa Tiba Kangdaba Kotpa, Mishingi Potsiam Lay, Ado Ayamadi Ahing Bamta di Yaugi Dreko. Mayamna Budio si Changi Kandi Haibani, Guiramina Mayum Laktava, Leramoi Kaliko. Aduga Maduna. Ama ani sum henjaluba kholuba tawaiwane duga pura hostage ki phajal laga thambagi chanabi ma lakpasidi maroina kano dagi kamjong dagi horedana nan churo gi tawdu da phaba nupi singdu asarpal na ke ne bi dagi tawga lok thorga laini ga na pi ba dugi matung da ne hoji laise ada isam samna sida masing yam nagana phaba du di moina phajin gi badu dagi thadokna bagi exchange tongna bi mong da phaba ni dana Ado ahanba Kuki Kangusina Paris di Tasena Hardi Ziki hostage Tambagi por Anobo Mulak Pase in Kanmada Kanduki Irang the Crane Sok Tonaba Primko large scale da Toronaba provoked Tobugi Matoga Man Potama labor and hostage Tambagi Mong Satar Pasinadi Irang si Hen Toronabagi Mong Manbalay Irang Ibu Sagat Pebu Akui Manung the internet disturbance Kam Legada Highways in my 40 hours thing with the home luxury at the Yatoijico. And I am some factor not how lacked of a cotava, the Kali Poche lacked of a Gihoy, Kara lack Ebudi, Hosi Mahidi, Adegidemo, Adugi response Tamo, UN Sinamo, Hosi say inter district connected road Miamo, you can block it town Taurena Mutorena. Simiam Jina PDC, Manipuri Hana Lerma Pum, the Hosi Amukaina. Magi internal disturbance am chok thok pagi poram lae ada masigi manungda kari interest ta karamba strategy da kai dorino haira gadi masagi kuki women human rights ki kambu singna pia thamu gaina haira pa aidi kuki na he pa ma posi aspa thamaju thamu haibdu dum thamgre ade pia len mai ju lok thok thamgre ade bire lenga lok thok baju lok thok re dum hek moina haibju sum noina tawbudon tawbugi poram ju laidana Aduda Musagi Tui Irang Siga Mogi demanda Pia Tamna Fanena Habi Podama Hai Siga Anisumari Dumlainan Maleb. Aduda Simaximoina Toraga Mogi Wakana Toramba or Gadi Peko. Aduga design Toba ID Moiga Dagi Nagna Tina Lakpa Moibu Quigi proxy when a scenario Kangusing advice Matuna Tobo Magadi Aquina Muk presume Torsi assist Torsi Yam Nateno Tamda President rules among Laga Queen Leodong man bagi pot crapim Uivaco. Aduna Hingamba Siba Hingba Wangamalaisi Moigi response to the Yamna Ado even Sinadi Hinge Pare, Sire Pare, Siragana Masado Sidero, Quitong Topatorga,
hinga di thadoro kholo ga na haina reisi moju thajabdu walak pagineba maram di kenoda kuki jo militant singi hanagi moigi chen magun ji mawng mani aduga tawriba pot sing ji hoji lead tawri tiger na mayam haina rido kanano di khangde liang mai de moi ngan na hogre na si mamangda kamjong da ka tawdring mamangda jo adamasi loina baksi asomda UPF ki manungi component namani ada UPF ki makuk we disu akhoi deputy CM gi imu manung oi doini tawgi hardi phajana wari utai saraga losin ba yaba potne ba adubu sarkar gi maikai da gi hoji lawriba steps se sidi wari sadana khotna church ki leaders in unaba khotpa sidi secondary ni an bada sidi yam thuna phajana thira hummaga mong tana torga puthokpa ma ichang da changi ada hoji thiriba mayam ji operation combing operation tawi hai je prem nungmai aman bakra phaba khotpa single barrel khara phaba khotpa na tana kasu tawde pai badana sophisticated weapons ngakta pai thiraga phaba dana khoi single barrel ngakta pai mi phaba dagi khoi hostage oi du rescue tawba haraga khulai oina thi dana leirabra khangdaba amsu leiri that means thawai yauna aigi cha phagi badamaina Sikayuma Mantri Magi Macha Moi Mari Mataga Pagiva hostage Togibagi port kidnap to Bogo Regadiko. Yam Satina seriously vigorously thineva. Aduzu Udava. Aduna Yu with Asazi, Kai the Kaibagi port to me, Yam Song Tai and I wine past. Cookie Kanguzi, I'm the chef in a Nagazing Nazik Semakoja Tamay from lady. Adu Hazik Nagagi lady, but musing, she Rambay, have a Acho Taza from the lady. Aduna by chance, Shiramata, that must see outcome the Kari where we have a film delay. Adudi, my Maggie Canosile, cookies in the Tasen Halamagadi, Moina Pamisi, Yam Song, Nagaga Kutonaraga. Kudong saw moi logi habni maram di moi gi baking da yam saw na leire kem ta ki da na moi na tawning boloi tong mani habagi thaja badu leidana khana ba horom magadi naga sing na mu singa di response torok tab ju ayba hoji ba bada ine sen na haidana ine sen nan press list ko do moi haido akhoi criminal activities amata toroi sigu majda khoi yaude akhoi da keso na moi da delhi da moi da vilify tawi matang da moi na yam phajana sengdopagi pot ju hairiba adamasi akhoi parisina kaiguma tholaga di patan da yam sauna tholaka daina pana bani tholaga di am naibak thire adu diko he moina pama thabak loi taw bata doreba aduna aina thamjaning bada moina e pama posi ngasi bawda akhoi loi taw leiriba masi tawlage na khan budo khoi dum tawba akhoi na budi phana dum khalaga tawrini ko smai tawum thoi gaina adu moidi tawrokna baino hola taw meam du Moina Santi Pamde, when Pamsingadamni. Moina Irang Toninge, Toridamni, and then Moina Langaninge, Langwidamni, Sigumagi Porama labors, Queda told the Vitare. Aduna Mogi Anka Chow no Holaga, large scale the response to Nava, Yamna, Kui Balan Metataqua. Adumagi, Wakalama, Kalamadong Male, Adu Nagagi, my wisdom the lere, Kari Torpoyagedu, Yengatai and my Thompson. Okay. Santa Duna, Mifami Pundore, Miami, Uncle Father, emergency rescue operation, the way from the Manipur government, Kimakeri Cat, who give off from the late. Aduna, since from the last way, launching, with again a ship, how missing case, ma'am, Silvana, unsolved for another labor, give off from the lady, Aduna, Hazik lady, perfume the Manipur security point again, more than the Manipurzi, but then Marang Kaina, Mapani, Changal, Mapandagi deployed our labors, more than 288 Moigi CPF lay in Manipur State Police Force, more than 45,000 and lady of the Aduna. Lady watching Sharuk Singh Mafum Zidayam, Chapchana Zukangi, Mafum Zikarai, Pagi, no Karaibo, expand away, Karaibo, Satpay, Singi Sharuk Singh, the operation Yamka and the way from the late. And the Manipur government gave careless way, Bagi, 4 monk, William Urapa, Natragana, Mahoy intelligence, I'm the Solakba, Mahoy, if 4 Chimaquina, Levamiam Prazada, Uhalimiam, with Tabako in the ground reality, the kind of Sorry, is it a Manipur government and low role, Adu Lady, abduction case. Pabangam, the Bagisiki, Acho Madam intelligence failure, over Manipurgi, Ladiba, Hugi, police force, Aswanbara, Mapani, deployed or river central forces, Nankaki, Masi Shago, is there any political agenda on the Burgas at Pugi of Moina Uber, Kamina Kari from the Yambia? The PMC canonity, Aswan became late. Karam the Sunday, Togen Don money. Togen Don, Sekam Sunday, Chief Minister Sunday,
Home Minister sonde kanam sonde ko hojik se loina ma pangan kal la lai ne ko sakar na tawge ri dum ngam me moin taw taw ne taw taw example yam ba example ma chap ha ke ko tong lo wi taw tok ta bom ama pokhai re ani su ba bom thela me ko ani su ba thela me id chalaga ke no na koi bom squad taw mu thalui lo thu re ba ko kai tawi kem taw di tong lo wi operation chathai ko operation chathai yu ji phau tong lo wi operation chathai bi result moina habi bra kem haide natra kem haide sum mathang thang ha ki yeng bo then litana no mai kapna re litana no mai kapna bada litan gi lambi tien graba kangpok wi gi kan law na rim ne kilometer tranga mu ta ne na tare ni ban tranga ka ta ne na litan gi tien graba kilometer kya bo ne mangam go ram bra sigi ke no gi litan gi straight se ko asi phau ngam de na ho ji ukhul chali ba mi myam kamjong chali mi myam je na pe tai phau laga pungani makhai gi lambi sang do laga chale ba pungani makhai lambi se akhoi ngarang kamjong chap se ko masida kamjong e khoi gi choro chap kan da khoi ukhul lom de chale ba khoi mro IPF ko khoi ga chap mina de ko khoi ko mi tong an chat bane ko masi chap kan ne pung nipan jang ye ho ji kan yo choro yo kamjong yo 7 hours muk chage si sagana to ge di ke suna ti litan gi mate ka tane ba se mate ka tane asi bo moi secure to ngam de in the name of community ani khana ba sin lai ji ko then adui matung da torbung ojiki kan torbung e sorry kan ose ojiki tupul gi sigi sida mi hum je nung din da no mai ka pe highway du secure to ga khun thang na bajing do nga ga khana han da bai adu da 144 tham bai mo da asa kan da chosan pur sala ga angang lu thori ne he na e hana ra kdo re ki na le kanom thok to re na he na escalate to no pakhatali ne ba sa bal changa ra adu na mar mo ka na lambi da o chosan pur da su noi mi lo thok ra ba adu tari lo thok pan nang moi da ba jaga swai da kana matam do di chingi mai ben nga tani na halaman nga tani na moi di ching da adu tek pa chapan nung daram ge adu ge ada ge adegi district headquarter la amba han ba yam lei doi ni district headquarter do bo safe oi na moi safe oi na hudre ba konsa kul safe oi hudre kangpok bi safe oi hudre tafong naga safe oi hudre senapati kangpok bi border safe oi hudre ti kulen moi protect hudre adu na mar mo ga nda khulai pa ba mayam na mai magi khun gi baton da khun nga ko mi giming da berel to berel thamna ba ba aduga kidnapping gi opportunities in Manipur government na pibo opportunity ne bse if Manipur government na mi do hek legi ba highway je secure sa long toroma ba khun mayam je khun thangna ba jing je already identified ne ba police na to do su sub divisional magistrate SDM mayam do DC do instruct to yarab ne ba du da noi si thangna ba khun je irang tholok pa yai maram di litan da thokre maram di meitei ga thangna ba tonglaw bi thokre moirang thokre chochanpur thokre wari bu ko then somna kan da napet thokre wai boba si jaga me amse thok loi rabani na well experience oi ba government gi team ne ba le ge khoi mar woi na decision na matam chana import or ga ma gi relevant oi ba law the act ho de ha ba sima khoi yam clear oi na se ba sima clear oi se ba ko then thogal live ne ha bi maram atopam jo ha ke ba ko hojing mayam na yam kan ha ko bizoi oza bizoi na mana kokomi da nawalo de ko te na yam phasana ha ko sigi hai buje hoi ke sukai de ma ko komi mo lo bido do ko kem sau de ko whereas ko komi na budi ma bu yam na bebar to na hai tare mayol gi program ke ada election chum na to si na hai ba jaga ke ada ma se khoi na ko komi na mayol gi program platform da invite to dana achum ma por pangam ga da nu pa ne hai buje khoi gi thajab ne ba sigi marak sida if ozabi joina mawanda tong lobi to do ki evidence lai hai buje mana hai ri se he has ma ani rak hai rabne se amana magi Facebook page ta kai da sum hai re second time de ma press mi to re ba media house kare na di ma ko to dre ko media house kare ni ko to re ba adu bu kamai to e Manipur se to gen to li be maram du ni ko ya ja mana yam na maru oi ba miyam gi ho mi soktana nomai pandana adagi hanubi kya ma imai ben kya ma soktana ban ko dana ko tongan bo organization to dana even akoi ko combination be rally ba da khut yauna ge torok na to graba adugum ba ihoda first point agenda oi giba tonglawi angang hum si bse sigi matang da if he is holding some evidence as he claims kari gino NIA na maze investigation gi party o hendri se kai gino se bawda kana ne chithi ra kunga ri no ba Bisnupur gi SP na Bisnupur gi Moirang gi police station na lokot pa FIR do da ma kauraga ma on evidence lai havni na ma kaura kari investigate to de usbau to de kai gino kokomi ga ma ga khanan ba pam mi khra yaubra adu da mana oza han jina blindly
अखोई द ब्लेम तौराब्रा वारी से को because it's a matter of law कनागुम मी मना करीगुम्बा से समना रे या स्कूल दा अखोई की कनोगी उकिल हन नमगी युम दा इते मम लेगिदे को लेगिदे बसिगी इन्वेस्टिगेशन तौदा थंगनाबा मी मैम अमा इवन मपान द लेबा अंगांग बो पुलिस को खलेबा लेकाय दो ngausan ba khara saugan ba khara leidana ko I keng ba loi kawe but here Mr. Bizway is claiming something maun evidence lay I want to lay I even han gi statement do di kokomi mo lo di I view do di ma di yam phasana makha do da I di relevant oi ba mari lei na ba authority da sinagani ena ba my Facebook da yam phasana I re ba adu ba da district SP Bisnupur kaim tawde moirangi FIR pai ba IO oi ba police kaim tawde NIA kokomi office kam nak na leine ni ko kaim tawde see this is what is happening see conditions ida bu akhoi na government ne kai expect tawde no even the home department na ba da masi nu pa se yam toina ma haire miyam gi ho sida miyam na pami ba kokomi ne submit tawgi ba 7 point agenda sida ko 7 point agenda sida yauri ba trong lawbi gi angang sibagi mihat putho u ai be tamo ko see gi sida he is holding some evidence but government is not interested law is not interested police is not interested NIA is not interested adu condition da kai de sona kan ye suk chawba community ani phuna do yi thang pai da ngai na le ba mi taruk ga do puthok ta de akhoi ju train thoi noi taruk puthok ta de akhoi train thoi puthok ga le ra ba sumba condition ji da akhoi na sakar ji da law da police da army da kari expect ta ya ge nothing can be expected chim le re the second point ama ga hi ge hojik se tamo da akhoi aina sum tamo sum kau re ya yu pok ya ba ya mani ko ada kamai to ge da hojik se lebak se da CSO mayam gi keno se yamna divisive oi ba umong da lai se si su government na handle to ba hi ta ba da is thoi ba problem ne ba mama ngai akhoi gi keno da ILP gi thok dok da chosampur mi le gi da ba CSO mayam le pau dum phong ne ba at the end of the day kamai na solve to hi chosampur da ILP JC ILP do chat laga khud sokna raga moi gi table da wari sana bane ba can this government arrange Maitai CSOs to go to Kangpokpi or Kangpokpi CSO to Impal the Puraga Koi wari sana ngam da Nagaga Maitai ga Kukigi Maruina indigenous mayam se indigenous people na pul laga leiba CSO mayam se si gi pali belenga khemsan gatana te ko governor gi then N Biren Singh gi lenga ahum se sina at any time any situation da CSO ahum je mafam amada neutral oi bisu oisinu ne phamina ga wari sana han bai room lobang ngam dra si government jina hojik leiba situation ji di sungam ngamoi mamdi kai roi ganda sigi lengak sida pali lengak sida indigenous oiba yellow fruit singi oiba kano se moida ngasai gi kai hani owners sigi BJP gi leiba lengak se maruina not only BJP but Congress party su aduga every politician se hojik leiba politicians je moida yellow fruit ki oiba kano se fruit masen gi nuksina ba se moi kaw thokre ba hojik moida le hori se kai no gamra public ki demand je akoi kamai pini kamai thidokani ko separate administration je kamai thidokani separate administration ka do bai demand to rei no hai ba je moi kaw thokre 2004 da Assam Rifle ga 2004 swai de wini Assam Rifle ga Manipur da operate to da su group singa ko moi tumina agreement to na me 2008 ta Manipur government yaure tripartite agreement ole adui matung da Congress party na district pitho me district pitho me se si mamang da agreement to me am including district pitho ko se sina separate administration ki mara ne ba se community sing se community team map ama shema man administrative me wena shemam deba aduna mara ne ba then senapati kangbu sina mo withdraw to ro haire somna kanda me 2030 irang thoe adu dai di ngasai gi keno gi akhoi gi husik lai ba demographic original demographic map ama tare ba communal map ama Manipur sida communal map am tare ba madu gi map to tara bina kayam di lai re kiren ri ju ngrang senapati dra kai no kangpu bi dra lam du da Manipur gi irang sidi ngrang jo haini Manipur irang sidi ano banate community se 1993 da 19 adu da 19 ada da sumai leiram bane na moina haire ba adu da di akhoi gi government je CSO to CSO talk to ri na hai can they facilitate akhoi kokomi huji open to ge ba if the government facilitates or the Kuki CSOs facilitate a talk in Kangpopi or in Senapati sigi situation je yellow fruit singi oi ba wari im sana je ai ta di kokomi is always ready
Pamni kay no kan Kukumidi integrity, peace and harmony the best of organization ne. Aduga we look at an inclusive platform. Po. Kasi may amna demand taw iba 1951 ki matung sila ko mi khandok se haibse 51 ki mamang de leiba any fruit ma 51 mamang sanga leiba any fruit ki CSO na khoi de phamine je ai kan da akhoi chatla ga phamgane ba. Okay. Adubu government na si situation je facilitate taw bangam bagi range to adugi wang ma de leigre ba aduna government na si position je na thokali ne haibse ai hojik su haira ai lotion je ba. Michael to Manu Utna I amtanga missing of the Nagas-Kukis haveni. So I will come to you. Aduna Michael Hazik Mioi Taruk Taramari ne Zikitongan community gi. So the concern je Hazik se shares of Badumugi area do later Hazik say. Aduna Mawang the Hona communities in the leaders in Pulaga, what is Hanaraga, reconciliation gi process ka tawni tawdo reconciliation ji we talked about chuma mem later aduga another site tam yeng madam Manipur government na honaba reconciliation amaga mo yasandana sisu masi mapung phadana adumak lairing asi phawba aduna hazik ki oina hazik lairiba Nagas-Kukis gi marakta hazik irang se am chauna thoga hazik lairiba phibam sida hanagi khoi long standing issue ju laire Nagas-Kukis gi marak sida adu handak se tha ahum sida achaubo irang ne lairiba si ambush hanjan tawre misi mina mayam khak yaure hazik si hingbra sibra khangdaba adum mioi mayam khak laire marak sida adun siramba targari irang si another akoi form khak adum lak su yari aduna hazik akoi way forward ta habdare hazik reconciliation ji hazik se yam genuine over reconciliation oibe yagadori bra hazik si kanglup ani ji gi marak sida kari perspective karma perspective ta yengbe nahan su ena haikre Sirabasu sire haina own up tawraga fazana tawba ama or leirabasu pithopa ama sani si sida tasengna di government na su loi makhang bapot ngakane maram di kukin pi Manipur ga UPF ke no ga moi mayam gi moi gi statement du fazana yengba tara di a hoi tarani thoi tramari hen mi leite haibane ba aduga victims mayam gi kaino gi matungin su interview report gi matungin su mafam du da numit du da the same timing du da moi se nongmei makhon su tai haibane ba adoi tara di village volunteer high resera or whosoever adoi da overpower to ri mi du na ka mi du na irrespective of his communities maru ina adugi jaga do hojik kanna to na se lelon vai phe gi jaga gi du da le riba kuki hut lai pai riba mayam singna puthok khibne haibe gi do clearly mayam na dum haine ri dineba adubu sei sida hack khodak tu da adum matam du da le hidre haibe sisu all government agencies mayam so khange ba adubu numin che kaya su khagi sine problem se aduga kari gi hojik se hoi taseng na di sigip toriba pot se the outcome of the ambush of the thado gi pastor se isineba adoi taradi ambush gi da chatkada mi counter insurgency gi damakta operation chathakada mahut da adugi su mi mayam singse phage haiba sarkar gi sai gi commitment amata leite ba hoi thado se nam thaba yaba jati amane ahoi mi yam masing da di yame do irasu kuki gi supremacists kambuna kamaina thado sibu nam thabra haiba se nobody understand moi gi manung masing gi wane da haina dum thambiye yare phare ahoi gi manung masing gi wane yare phare and then what happens to the Meitei kuki supremacists se hojik camp to bangam dreba and then comes Nagas hojik su Naga sing na se freely som gi all culture road da chat pangamra Sigi Dimapur DM road the Chatpangambra, Sigi Ukru road the Chatpangambra, Karino Kiri say what Nagas are afraid, what Meiteis are afraid, Tado na Kiri, but Kukis supremacist force of Chapmanaba, same force not abra. She never when it a seat Hamzaning report say. So Hozik in the midst of this, say Sida, whosoever it is, to even me though
community line the ngoy gum se pastor ne live do no me pai ba mi oi ba tar so attack to ba mi du terrorist community ne ba ma se adu strongly condemn to na to bai muhut tu da nagana to bane haina they started creating a propaganda or narrative aduga and they sell it and they forward it like anything asom na su amuka kuki ni amuka haiba and then thokiba thodok ambush to the mari leinana incident ga mari leinana kaino gi do kaim ta thidok piram dre ba hosik cha adu dagi at the heat of the moment asom da all culture da amuka ambush da chiru ama leiram amuka si adu subsequently asom da so amuka mita rup se amuka hosik problem leijun leiri so problem maru adum thal aga lere to godu sarkar way of handling government way of handling si sida karino ngasi phawa si sida appeal amata su to hide release to bio haina amata manipur government na su appeal to hiba su leite khange hai tara su combing operation satisfactorily thininga yinamak da su to hiba su leite so manipur government na ngara yoja santana haibugumna Indian government sina design to riba smile thokani smile thohalla se haibai to riba mong se sida mun design to riba pot ama leyeba so adoi tara di tasengna di manipur praja mayam entire receiving ends entire manipur public people's neba lebi riba MLA politicians sing di kaya su they don't pay much muigi di yam kaina effect to deba Maroi na hojik to hiba thodok se thado pasar ahum si bai si sida anybody kuki oi bai yai naga oi bai yai or anybody hired anywhere anybody oi tarabasu sigi thodok ka incident ga mari leina na sarkar sina ngasi phau ba si sida kai su to kaino torakti phongba or announcement nothing any sort of decision has been taken so far never sidagi never ahoina khitang nungai jada ba se so how long are you going to appease the cookies Cookie gi smaina thokhiba mi mayam singse kamaina dum episto higani yaroi ba sigi se phajana thio mafam duda mi sing du putho hingadra singadra khangi potne sire hai su khang ba potne kari mong da togani hai ba khang de ba yawane hojik toriba fibam se sida maram di hango cookie pi na ngarang na hansu when yesterday it's national media da koi custody da leite clearly high ba adu ju ta moi da dum tainer tara so what is the government doing another level of crisis adoi tara di maike khuding mak si the problem adum thok pa tara di Manipur will be we have to go back again to 3rd May hojik to riba film fa ba si da di mob yaudri ba handak thoki ba irang si da mob yaudri ba handak ke no ba violence only gang group terrorist group kharana micham prajada attack to bang ngakne ba ambush ngakne ba si se stop to bai muhut to da mayam sing se Manipur gi nahan gi su 5 days shut down to di Imphal Valley si sida adoi tare di public gi discontentment se si stalemate si gi thola kan sida another cycle of mob violence so patara di uncontrol oi roi ba adui maram oi na Manipur government ki intervention Manipur government ki active kaino ki quick decision adugumba mayam sing se yam ka hena ate mi suna te khoi adu Manipur ma seni na sarkar hai ri pa palwa sarkar sina khetang seriousness khara Manipur praja mayam si da utpa mathau ta tai hai bi se in mind thamjage okay aduga Michael hajik se what is more concern hai da hajik main oina hajik concern da hojik kari mathau se masi khoi gi leiriba community dialogue ne mathau da bra hajik leiriba irang si yam ka hena namda na security operations hai da hajik Manipur government ki maike gi hajik leiriba khoi terrorism gi oiba masi gi area ji loina muthat ba aduna si dagi hen maru is di shanti lakudune aduna hajik community leaders ingi marakta ju hajik se wari sanarga Manipur gi laiba irang loisan ma wabagi adugi achauba phibam ju laiba aduna hajik se irang loisan na bai damakta community leaders me am kha hajik se khoi gi dialogue taw mathok tari bra natragana hajik security oina masi da yeng mathok ta bra hajik se sidi tasing di Manipur hai ba lam leibak manung si sida praja leba mi leba mi se hoi incumbent honorable chief minister na kuntra manga kuntra tarup hai ba 36 Manipuri communities hai ba ko sigi 36 Manipuri communities
loinma anti Manipur na chadeba anti Manipur na chadeba adoi taradi pro Manipur pro kaino peace loving mayam singse unaba mathau taeba kana no haibase si unadaba suya yadeba hojik nahan Kukizo council Guwahati da unare Kukizo council unara kansi sida maitei yam saure karigino sawa haibase khetang matamduda Kukizo council se yamna anti Manipur da lebanina aduga mafam timing formalities atai mayam singse yenga kansida di yam sawing ado taru Manipur gi damakta phaba mibu negotiating table da chief minister na puthopa ngamba taradi haina they are observe tawraga dum lai adu matung duda zomi su adu matung duda mar su adu matung da tei another communities mayam singse amam unaraga moigi se representation acknowledgement to raga sa moigi view mayam singse adum consultation to rakadra haibi su ngasi phawbe sida facilitate to bi deba adum hoi Manipur se 2000 years history peaceful coexistence mutual coexistence 36 tribe community adum law chindan adum laweba adoi tarabasu community ama Kuki Zos hairiba yaba mi singi appeasement khatang sida di santi pura pasukam ngamoy pa. We need to take the confidence of all Manipuri communities. Sida maroi no hojik peace ki dabakta yaba mi singdu han thiba mathau taiba. Okay. Peace the yadaba mi singdu they will come later on. They will join later on because peace will never be irrelevant. Peace haibase hojik su darkar lei. Peace haibase haying su darkar lei. Peace haibase su past the su darkar lei ba. Past, present, future the peace is always relevant. Ado yi maram oju na peace yaba mi singdu hana unaba mathau taeba hana moi masendu hana punba mathau taeba aduga anti peace hairiba mayam singse fazana sarkar control toba mathau taeba example kayarak turbung da kape seiton da kape tonglabi da kape karai da kape none of the Meitei group hai tare ko Manipur Meitei ma oina chala kan sida Kuki ni haina khangna toba tara su attack to ki de ba retaliate to ki de ba instead sarkar da taina bane ba you cannot protect us haina sarkar da thomji laga sarkar da attack to ki bane ba likewise responsibly communities mayam sing se act toba mathau tae ba adoi taradi hojik leiriba figam se sida adugumba bomb attack ambush civilian rights ta right to kaino mayam sing se terror activities mayam sing se matam chana time bound manner sida investigation to kan justice the put to kan sida then people will start believing in the government to the prajana thajaba lakani ba then only Meitei the depend to thado da to Naga to let I will depend to the government haina when people started believing the system and the government adoi taradi law se sarkar na hek pai ba numit to the prajana pai roi ba prajana pai ba numit to the everybody will fall into the line adoi taradi hoi santi halakani otherwise hojik leiriba film sida handa sukam moy hoi combing operation crackdown these are all prajana demand to go to pot na te masana system the leise ba pot ne ba the kale adung to go to pot ne ba hoina yam heiba ki tai the sarkar the pressure people mathau ta de ba sidi what is necessary this is basic needs ne ba si sidi